Dakle, kad se priča o crtačima, oni znaju, to je sastavni deo našeg detinjstva manje više. Ali ja sam našao sam 5 animacija, našao sam više od 5, ali ću ih možda ubaciti u sljedeći deo ovog serijala ako se dopadne publici. Nadam se da hoće. Ovih 5 animacija, mogu vam upropastiti detinjstvo manje više. Ne u bukvalnom smislu, ali posle ovih animacija nećete istim očima više gledati crtane filmove na čijoj su bazi ove animacije osnovane. Ima uznemirujućih scena, tako da ja ne odgovaram za posljedice. Ako imate manje od 18, gledajte na svoju odgovornost. To je to. Na 5. mjesto sam stavio The Legends of Zelda Light of Courage, ja mislim da se tako zove, drugi deo. Prvi deo je onako malo osmoran, tako da sam stavio drugi deo ove animacije, jer on je, da kažem, malo uvrnutiji pod znacima navoda. Razlog zašto je na 5. mjestu je zato što je on najmanje uznemirujući od svih ovih. Pa, evo vam isječak, pa procenite sami. Well, my friends Ware need a map to Naru's temple, and maybe by the looks of thing, maybe Dokov on their way to Din's temple. Ukoliko ste kao ja celo svoje detinjstvo gledali crtač Ed, Edd n Eddy, verovatno vam se neće dopasti ovo, zato što je podosta uvrnuto i ja zaista ne znam kakve osobe, znači ko može da pravi ovo. Verovatno je neko iz dosade napravio, ali svejedno podosta je uznemirujuće. Dakle, Jimmy koji je miran lik, koji je najpozitivniji i najplašljiviji lik u celom serijalu Ed, Edd n Eddy, pa posle ovog snimka nećete više tako misliti o njemu. Pogledajte. Jimmy, have you noticed something strange? What do you mean? The streets are empty and I can't find anyone. Probably another chickenpox epidemic. Please, don't do this to me. Ok, treće mesto kao top 3 najbizarnija snimka od svih ovih koje ću navesti, definitivno zaslužuje snimak pod imenom The Sea Bear, odnosno, kako se to kaže na srpskom, morski medvjed. Dakle, tu je uzeta jedna scena iz Sunđer Boba i malo je izdeformisana u svakoj dimenziji. Glasovi, animacija, slika, sve što su mogli da izdeformišu, izdeformisali su. Pogledajte. Now I will be able to get my beauty sleep. Thomas and Religion. Vrlo zanimljivo. Dakle, ja nisam Thomas i drugari, taj crtan nisam gledao ni upola kad sam bio dete kao sve ove ostale, ali sam ga ponekad odgledao, to jest odgledao ponekad neku epizodu, gotivio sam crtač okeje, ali ovaj video je zaista uznemirujuć, tako da pustit ću vam samo isječak zato što se radi o seksualnoj animaciji, ako tako mogu da kažem. Pogledajte sami, pa procenite da li mu je mesto na ovoj listi. I unction. But we are horrible creations of God and we should have no beliefs. That's why I need a Messiah. I want you to be my savior. You must give me the pleasure. What do you want? I want your amazing fat hitch on my dick. No. Yes. No 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 no. Yes. Okay. Yes. Here I come, my sweet lord.
prvo mesto definitivno mora da zauzme Peppa Pig Bad Animation. Sad, verovatno je ovo neki bolestan poput mog napravio iz sprdnje, ali morate se složiti da je video zaista morbidan i zaista će mali, nevini crtač poput Pepe Praseta da vam skroz izobliči u glavi. Zato što, kao što sam rekao, mali, nevini crtač, ova animacija, u ovoj animaciji se oduzima ta nevinost. Pogledajte sami, pa mi recite da li mu je mesto na listi. Peppa, I know what happened to our parents. I already told you, they died in a car accident. That's not truth. Yes, it is. Peppa, I know you're lying. I saw the basement. George, how many times I told you? George, I guess it's time for you to become a man. What do you mean? I will give you something no other sister would ever give you. Peppa, stop that. Fuck off Peppa, 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 fuck off Peppa. I nadam se da ste uživali ljudi, ukoliko jeste ostavite like kao podršku, subscribe, podelite sa drugarima, a u komentaru mi ostavite mišljenje da li sam dobro napravio listu, koji biste vi video stavili na prvo mesto i tako dalje. Tako da budite mi dobri, vidimo se. Ćao!